Bekanın atın yoldaş mı odat? Sulat satamda odat Bekan. Görüyorsunuz. Şul torgaşkat Bekanın atı. Kaparaka Bekanın atası bugün yoldaş çaptı satılatken akırında men daha minip çaptım. Kaparaka bulattın жақсы қандай? Ekasi. Az ekasi. Жазғышасы бі? Aha. Boyu биіктігі ше? 55 tamamlaydı. Бұты қол денсаулығы жақсы бі? Айғыры. Айдырға қойылған жоқ. Жана Полат ака менің жүрсем ұшылдағы мен ақжылаттарыма баратты батты ғой. Басы қанша? Басы 350 сөйлесеңіз. 350. Телефон номерді айтын. 79 64 81 28. Mana şu номерға çalsanızlar. Anam bugün номер 2 деген жашыл футболкада жолдош Назар кылып чапты. Мен YouTube'дағы видеоны көрсеңіздер болады. Мына ушулат. Арыгыраак экен быйыл. Андай кууп чаба турган ат экен да, чар. Барып атканын байкасаң болот. Номер 2. Еңилди. Кара Касым жолдош еңилди туруп карап кой. Шундан да келет. Еңилди. Еңилдиңби, жеттиңби кара. Hadi. Aldı Sancar aldı. Katar. Aldım Sancar tekrar et. Üstüne gol sal. Ya. Alıp et taşı. İşte başladı. Tek çöntek atatken de. Zekimse de sal koy zaman sığdırıp koydu. Kim Musup mu? Joldaş at. Yok. Kim? Katar basın. Kasım hareket kuvvetli. Oy, Turgay'ın havayla. Katarışmay.